Ajde, nešto, samo stavim ruke, ako tako, nekako. A bolje ti odavde, znači? A? Ovako Pa i ja sad kontam da li s ove ili s ove strane. Je tako bolje, ne? Ajde, možeš staviti, ajde. Vidio se, možeš staviti. Može. Dobro to se vidi? Dobro. To se stavlja, vidiš. Dobro, sa dvije strane ćeš snimiti pa sad. Dobro. Ideš sad ovako nešto da dobijeviš. I onda preko ova dva. Pa ovdje. Čekaj, ovako ću da... No da, snimi sa dvije te strane, pa ćeš vidjeti šta je najbolje. Ovako. Ovako. Ti što to sad možeš poslati, a? Pa probat ću, da. Pa onda ovo, ispod. Ovo. Sad preko dva. I ovo. I onda ovaj traže. Ovaj. Onda ovaj skinu. I ovo sve skinu. Ovako. Samo na ovo. I onda ovo samo vrati. Evo, to je čuvar. Vidiš, to sad se bojim, kako će to vidjeti, gdje se izvlači. Vidiš ovaj. A onda taj isti samo s druge strane. To je to. Pa da.